Kovenami, menye nububwa deke yewo, dede pokpo Kristo Kovenami, kemenye nububwa deke yewo, dede pokpo ye Yesu Kovenami, menye nububwa deke yewo, Yesu vaba mio kata mi akpo dede pokpo me ye, e nouveau peu chocho kele, dede pokpo me ye, agbe pokpo le, dede pokpo me ye, otuazi amejojele, dede pokpo me ye, otuazi mauvile, dede pokpo ake nanabe, otuazi Kristo tovava, dede pokpo ake nanabe, akpo agbe mavo, dede pokpo ake anyebe yenyebe na, ngbedodo si o kata maudora gboun, esi o maula, ye me otona vana, eyata na nyebe dede pokpo dede ko Kristo va, anyigba siaji, va o dede donami, benye klomi aktozi, amesio akpo dede ya, plepe domeninu kata, eyata o leve fiebe, mia se gome azo, eye amegbeto sio je, mobu bojila, ona trova Kristo gbo, no va bien de popo tase, no a se de popo gome, la belle de popo meye, hohole, de popo meye, abro de visuzule, de popo meye, untifafale, de popo meye, ye jijole, de popo meye, et nous katan le nami. De popo de kamako, no vie, ye komeye a la to, ye mau a jesio, be oha, onglo unkole agbegbaleame. De popo me ko a la to no vie, menye cho nous sio le eji yim, le tchio megbe, e o le nou kana mola, menye nou ma glomile o. Dede popo, dede koe. Eye tanovinye. Nyama le yo nou, le doda sisi ke apoto, chona miaou yabe, mi degbe fa, ye fe nyete fia, na du konfe, na okata fe dede popo. Doda sima ta o domido, be mi hele hihia me kata, ye mi degbe fa, nyete fe ne amegbeto. Ne mi a det citano le tola kle vila kle gbogbo kokope nkwame. Eye mi a fian wo. Eye choke majila. Ye lekpe mi va sere hike me fe nunu. A feto Yesu Kristo e glonya yanami. Doda si ma ekpon kume la nye klo ke oyo. Be mi a wo ma fe dogbe de doa. Nti do. Eye o jebe mi awo enyire ha la be fetu nyire leme to de kokpa de kume eye ta foto Yesu Kristo gbo na mi le Yohanes fagbale ta wi ade pour que bla tovo et tome bena e si o me gbo na mi bena mi akpo untifafa le menye esia o Yesu blonami be mi eto pon untifafa le yeme ela be ye po de poko ke chova mi la untifafa le me e te glo e pe nya ona mi do hallelujah be untifafa le sumiasi to nyame si okpo dedele eyamame. Ben mi atema kpo untifafa le miame le Christome. Ebe esi o megbulo nami. Bena mi akpo untifafa le menye. Le keke me la
miakpɔ xaxa gake miaƒe dzi ne gatsi miaƒe dzi ne dze me miakpɔ xaxa pe gake la miaƒe dzi na dze me nu katã o elabe Kristo Yesu ŋutɔ la ŋutifefa ke tsɔva na mi la to ɖeɖekpɔkpɔ ke na mi me la ye awɔe be wo ke trɔ zi yamatɔ la nenye be ele xixea me vɔ menye xixea me tɔ ye nenye o ke nenye Kristo atɔ ko la ne xaxa va hã la edzi megaɖe le ƒoo le xexea me la ebe miakpɔ xaxa gake miaƒe dzi ne dze eme miaƒe dzi ne dze eme nye la meɖu xexea me dzi haleluya Yesu Kristo ɖu xexea me dzi eya ta wòle gbɔgblɔ na wò ke nye ye tɔ ke kpɔ ɖeɖe la be wò dzi ne dze eme edziwo ne dze eme blibo elabe ame si ke le ŋgoa dom la menye amegbetɔ ye o ke boŋ Mawu ye eya ta nɔvi wòya ehia be wòya ŋutifafa ke le Kristo me na ame siwo katã xɔe dzi se la yenye egomekpɔkpɔ na mi to ɖeɖekpɔkpɔ ke wòna mi me eya ta wòhiã be nadze si be togbɔ be le xexea me xaxa la va fãa gake la ke Kristo ɖu xexea me dzi na mi ta la míawo hã la mítrɔ zi xexea me dzi ɖulawo xaxa nu la va yi dziɖuɖukpɔkpɔ ke Kristo na míawo ke na wò ke nye etɔ la etrɔ zi enuka dziɖuɖu gã aɖe ke ɖu xaxawo katã dzi ame dzɔdzɔea ato xaxa me godoo ame ke wòa nuteƒe nyateƒe to la anukɔɖi to la ele ato xaxa geɖewo me gake Yesu le gbɔgblɔ na wo le fia bena megakpɔe be enye xaxa la be yeɖu xexea me dzi na mi amen yeɖu xexea me dzi na mi le Yohanes ƒe agbalẽ eta nana eta wuiate kukui blatɔ etɔa ma be le xexea me la miakpɔ xaxa gake miaƒe dzi ne dze eme nye la meɖu xexea me dzi Yesu ɖu xexea me dzi na mi hallelujah praise the Lord eye Romatɔwo ƒe agbalẽ etamatɔ kukui gbã hã gblɔ na mi bena azɔ la esi wotso afia na mi tso xɔse me la ŋutefa le mía kple Mawu dome to míaƒe aƒetɔ Yesu Kristo dzi Yesu be ŋutifafa nye míatɔ ye ta ye Romatɔwo abeleke apostol Paul gblɔ le Romatɔwo hã ne be abeleke ye Yesu gblɔ le Yohane ƒe agbalẽ ta wue ade ya kukui blatɔ etɔa me le gbɔgbɔ bena esiawo megblɔ na mi bena miakpɔ ŋutifafa le emenye Yesu gblɔ esiawo na mi be miakpɔ ŋutifafa le ye me nyakawo gblɔ na mi edze be wòntɔ hã naxlẽ Biblia naxlẽ Yohane ƒe agbalẽ ta wue ade ya ne nase nu siwo Yesu gblɔ na mi vɔ ebe ŋutifafa ye mi kpɔ le esiwo katã me elabe mi le eyama me ɖeɖekpɔkpɔ ke mi kpɔ la yena be Kristo menɔnɔ la ele damble na mi ye me nele ye me ame siwo katã
po de la ye mole eye ti fa fama kenye Kristo chocho na mi la esu hasi e te gbobe ne kha kha ha la o jina jeme ela be ya edu hihi amaji hallelujah azola esi ocho afianami cho khosemela unti afa le miracle maudome to apoto Kristo ji l'entifafa que Kristo na mi ha cho de popo kemi cho ya mamela enabe entifafa azola ocho afianami to khose que le miasi e de popo associo la ocho afiano be la troisième fois vie eye azola entifafa le miao katakple maudome azon Roma tofa gbaleta ma ton kukigba eyo gbaji le Roma tofa gbaleta me to kukigba vo ne abana eye ocho afia na wofa ocho afia na wofa le efe amenuveve me to efefe deta signe Kristo Yesu tolame o khefere miatavo enabe mtivafa su miasi que le maukle mia o dome azo elabe ogble na mi le puku blavo tombena e mokata wo nouveau ti e mokata wo nouveau e mopa mlovia e vetedo eye ocho afianami Alléluia. Le effet amenu veut to que woname. To effet de miata. Seigneur Christo tolame. Christo refere ye plota. Et d'abord tu afia le bibe nti va fa na nye miato. Eye ki defona sumiasi. Eye be mi anyabe. Est-ce que Yesu du hihia me jina mikola mi o mi to di hihia me jidu lao. Praise the Lord. Eye te Bible agble na mi le e Yohane se fa gba le gbanto. Yohane fa gba le gbanto etamato. Le gbogbo na mi bena. Hallelujah. Jose sikelwa hihi ameji. Yedo la sumionsi azon. Jose de Kristo jia yedwa hihi ameji. Ela be Kristo du hihi ameji na mi vo. Tele ho Kristo dise. Hekpode de le Kristo me la na nyabena. Hallelujah. Jose mala enabe atom du hihi ameji. Pour les feux nous on a des pekpeji. Elle avait moussé que Christ t'a dit hihi la. Enye moussé tria comme avode que yo cho dona nye kuli ohan. Be mi ohan me t'a dit hihi ameji to khoseme. La be leji khoseme ye da be mi podede. De kokko siame yo nami e petit va fale. E yo cho de se be mi o e du hihi ameji na mi e mi ohan ke mi to khoseme la yo ga mi du hihi ameji. Hallelujah. No vi lo toi. Ma fo nya we yesialo. E amesio tibo akpo de nyate fotola. Nya ya we le vie be na seya. Ne na totro de Kristo Yesu ti blibo. Ne de popo na sosio tohe. Abena nti va que le maume. E ye de popo ame. Nu sio kata de popo amela na nye domeninu na nye plio. To Kristo ji. Hallelujah. Et ta Bible a mis le Yohane fa gbalgbato et amatoa. Bukui amene ple amatoa gbogbo le mi beleko. Ebena elabena nous sianu si oji cho maumela doa hehe ameji. Hallelujah. Dede popo agomenye bede o jinye kloto Kristo Yesu me azon alo jinye kloto maume azon mi kwa jiji yeye bubogaji akonkatoa menye sikemia no jimi to olo bubogaji kenye mauto fe bubogaji to bogbome to chime to mapo musame ye na be mi du hihi amaji
Yeta Yohanes fagba le gbanto ya. Eta ma tole gbogbo na mi le. Buku ya me ne kla tole bena. Ela bena. Nusi alusi oji cho maumela. Dua hea meji. Eye jirudu si dua hea meji la. Yenye miape hose. Jirudu ke dua. Hallelujah. Muse ke dua hea meji ya. Yenye miape hose. Hose si kemi ho. Soko Yesu Kristo fe dosi wone miatala. Yena ba mito dua hea meji. Ela ba ye me mito mi kpo dede. Ye me kwa to ato kpo dede. Hose me ye ole. Menye le wonu ma wo ma o. Menye le amatutu fwa yi ma o. Menye mi vanaga one yira mi ma o. Sebo to Kristo ji hose me dede ko. Yere na be dede kpokwa ato swasi o leke. Be domanyi ni so kata dede kpokwa bala. Na swasi o blibo. Yeye jiru kpokpo. Be hia ba jiha. Eleme. Entifa fa kpokpo blibo. Wo fu kpokpo blibo. Abrovi su blibo. Eye. Fo bure kamale amaraka to bu fo yawo. La bo tu afia novo. Ma o tu afia no la bo be amesio kata Kristo mala. O tu afia no. Hallelujah. Eye iregi le kukui amatoma bela. Alléluia. Be enye mi ape khose bolu. E kukui amatoma bela. Amen. Ame kenye amesi dua he ameji. Ne menye amesi konese na bena Yesu enye mauvi ola maha. Ke ameka la tondu he ameji. Abele ke Yesu grenami le Yohanes fa gbale eta we a dekple le kuku blatovo to mebe ye du he amejita jikamega chomiko eye mio hazola Yesu Kristo pa jiduke odu le kiga maduji la mio hala echo enami to lukamo to le kemi khweji semalo eye tagwobe. Hallelujah. Amekenye amesidua ya meji o maha. Ne menye amesie hwesebena Yesu Kristo yenye maufevi o maha. Yesu Kristo de kakoji la hwese. Ye de pokpo vavala swasio. Eye maufevi ke ododa mi agbo. Bena ona kweji se. Bena megbeto de pepe kenya be mawe meye. Na kweji se. Hena yefe de pokpo vavato. Alebena na duhihi ameji. Eye wo ya ke duhihi ameji la. Edu nouveau hanji. Edu satanaji. Edu abosamji. Edu gbogbavoji. Eye tobo na mi wuse de edao de enuka agane okle rodriboji be mi azoji mi afanyo mi atuguo le Yesu Kristo ke jibi khoseta eye e ma wuse ma ina be mi du hiya be plepe nu no kataji eye mi du nuvoji e tobo ba monsieur jicho maumela ke du hiya majila mega wa nouveau elle avait mauva gbele miame e magata wa nouveau e ya ta no vi mega na ba amerika na ga flu na kwa Kristo de kamaji sekola nya ba edu hi amaji eji khose va to aglomila to nya te fame ale ba to subole gbogbo ble nya te fame ne amanu va na ke le pa de l'ekpokpoto que on a mis la mala na souci quelqu'un à mon nouveau venu là ton ami et yata no vient ya siana woto la pour mebe de na nyaberi a monsieur katal Kristo la otrosi nous oyi nous ko nous vai et nous katatrosi yi la bo pour jioto maume
Kristo me ke du hi ame jinami eyo namio hanse le khose ke le miasi eye mio ham cho du hi ame ji eta ko be ame kaidu hi ame ji ne me ya mesi oji cho ma o ma yo ma ha me ya mesi o kho Kristo ji sebena ma o pe vi o nye o ma ha ma o vi nye ke ji a kho sebe Kristo yi ma o vi nye go me nye be nya be ye va kure po nouveau ota eye ke kule nouveau ata la o yam o cha nouveau akule mo e ya ta trozi ma o pe vido la be ma o pe via ko ji cho ma o me la nouveau me ga no amo la be fu agbekele mo so la mo fa gbe va vraiment nouveau me le mo fa gbe mo e ya ta la du ya me ji le khose que la sur de Christ peut que wala jita e de ko ponye tonne malu eye akpogoma le pourquoi peur domani nous katame si kenye agbamavo ya irawo que sinon nous ntifafao jokpopo asichocho lolo eyo katale ole de pokwame ne kwa de fafala abama tozi edu kamaji le nyuna monsieur le mausi yocho de naula oyira oleta yo be tozi ya ira pame ya ira to nyamba de kala ba ira o khose ila de o e khose ke de ola e ma ya ira halala o de Yesu Kristo ko koma mo fa nyaya ate pema bu kamaliu Yesu na ira leta ene so komala to le tie gbe na ko ba to kar ma va gbo mana o ma ha menye nyila ba to gbo na o khose wala to khose ka khole Yesu Kristo po to ske yo wala ele tron balu ma ona yawo de Yesu Kristo ko koma no vio Yesu yo o iram a voadidula le Kristo Yesu ko koma to forgive and mission e pe gbere ga segbe o ira kada Yesu ko koma amen.